نرمین یلمازا 48 سالیه کو دایکا دو زاروکانه پشتی 12 سالان جه کو کارگریه هاتیه آویتن. نها تاوی 115 هوالین خواه ده مانگرتنی ده او 6 مهن به شب و روز تید کوشه دا جاره کدن لکار خواه وگره و مافین خواه به دست بخه. Gece gündüz buradayız. Evdeki durumlarımız da işte iki çocuğum çalışıyor. Büyük. ام بشو وروش لفرن هلبت لمالي جلكي كار العردي دمينة دوزارين من هنا او دخابتن هفجيني من نخوشة هول ددن باوايكي دارا خوابكن تاوي هوالين خواه چاوا ام دچون كار دهاتن نهاجي ام لفرن و تيكوشنا خواه دومينن ام ايدي وستيان صاره و ام دخوازن روجكي بريا روجكي او كار چاره سر ببه. Yani bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Evana karkerin firmaya binave Polonezine u pişti rageşi eriş u zahmetiye ke zede neha le peşiya dadgeha Çatalcaya navçe İstanbul'e de beni vi kone nayloni da le benda çarenusa xana. 161 gündür mücadeleye devam. 161 rojin em berdam tekoşin dikin. Havalên me dema derxistin nedbûk em bimînin. Havalên me li kubin em jî lûrin. Bo piştgiriyawan em derketin û bi şev roj em li vê derê ne. Li ber vê dadgehê em li benda çareseriyê ne. Dönüşümlü. Be hinceta ku bibûn endamê sendikayê karmendê wan temamê wan ji kar avêtin. Tişta balkêş ew e ku ew bi maddeya 46 ango bi tometa diziyê ji kar hatine avêtin û tu mafên wan ên civakî jî nehatine dan. Haberleri izlemiyorduk. Gördüğümüzde de kanal değiştirdik. برای دما ما تجد تلفزیون داد دیتن ما تلفزیون دگرت ما تقول او چه دکن وها نها از خود ناف دامه و تشتکی پر هستیاره ام جی ماف دارن تنه ماف خود خازن ام پارسک نینن تنه خودانا انیا خود خازن Ev derjî Çayîrovaya navçeya bajarê Kocaeli'ye û li vir jî karker wiha di mangirtinê de ne. Li vê fabrîkayê jî 263 karker bi heman hincetê ku mûçe û mafên wan kêm in ketine mangirtinê. Ne tenê li vir jî li bajarê Kocaeli'ye li 4 fabrîkayên cuda karkeran dest bi mangirtinê kirine. İşverenin de son yaptığı ده هفديتنان ده ما زيدكرنا بقاسي 125 سدي خست كارمنجي 38 سديدا ما او قبول نكر نافا فان مرجن جيانه ده او نيا قبول كرنه بو جبرفي ما بريارا مانگرتنه ده او ما چالاكي ده دس بكرن çıktık. Grev kararımızı aldık. Mijara bekariyê li nava Tirkiye her ku diçe dibe girêfekeke mezin. Li gor amarên Tuyîkê rêjeya bekariyê ji sedî 8.8 e. Lê li gor amarên dîskarê jî rêje gelekî zêdetir e û di halê heyî da dora 11 milyon û 245 hezar kes bêkar in. Ev mangirtinên ku li derdora Stenbol û Kocaeli'yê berdewam dikin, biryarên wan beriya eşkerekirina mûçeya kêmane hatibû wergirtin, mûçeya kêmane hata eşkerekirin û hemû sendîka û konfederasyon jî wê kêm dibînin ji ber ku gelekî bi rêjeyeke kêm hatiye eşkerekirin. Ji ber vê yekê jî têpayîn ku di rojûmehên pêş da li gelek bajarên din li pêşiya gelek fabrîqeyên û qadên pîşesaziyê mangirtinên nû dest pê bikin. Rawîn Stêrk Rudaw Kocaeli.